Patumi matijong ni Paikret Trogar ni Lakhaing Koraisi, Borjan constituency angkang 0. Sikari Kathar Arongamekar, Chondro Rongpi Ahemalong, Karbianglong Labor Union Pen, Nini Kechok an Hidia Sai ke claim kerap pidun. Ke Japon KALU Dunmaipu Ajoy Rongpi, Chunbang, Rising Milik, Rap Chunbang, Chondro Rongpi, Dihin Rimbang, Pitor Tiso, Dipu District Committee Chunbang, Barvel Tokbi, Rongasar, Sonsing Terang, Bokajan Ele Amaipu, Jonah Singh Teron, Cultural Secretary, Gobinson Timung Lapen, Members Atum, Chitong Ponlo. Dipu District Committee Chunbang, Barvel Tokbi, Kaninji Ponki, Lapusona Sai ki claim ki rapon, non lapen kirang jilangar nita, Chirapon Bomchi. Athe Karbi Atumta, Paprang Dunangchi Polote, Kachirapabang, Dunangchi, Lapen Karbiang Autonomous Council Pentame, Jesamet, Arnisia Sai, Kangta Lapen, Boreng Warsai, Kachuri Bom Arisu Ejang Apanta, Warsai, Kangpu Ponji Apan, Kachuningi, Pedopon. Athe dak Iminalong Rialong, Kachuklema Warsai, Kadure Det Ajok, Ang Tanadet, Kachongda Dampen, Pinangana Kisung, Kipunang, Dolo Puta, Ningchipong. Halapu Hema Hempu Pentami, Lapuson Kerap Awarsai, Ilong Apot, Karbianglong Labor Union Apan, Kachuru, Pajir Pondo. La media abutung fani le kadom pajilo suspena pitu Labor Union tu nili tum phanang kharap nili lang tum phan ining sampik apu thakta Labor Union tum akemang pachunang apena chithi padingnang pu arna mangnu ahiji me hang pisi nili lamta ni Dilai Ben Bijoy Rongpi, Karbianglong Lai.